Cya kibazo cy'u Rwanda na Mozambique cyakomeje kugenda kigarukaho na benshi. Iki kibazo cya Mozambique ni ikibazo tumaze iminsi dukoraho inkuru hirya no hino mu bitangazamakuru, ku buryo bitewe n'inkuru zagiye zandikwa hirya no hino mu bitangazamakuru mpuzamahanga, harimo nk'igitangazamakuru cyo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse n'igitangazamakuru cyo mu Burayi. U Rwanda rwasohoye itangazo basa n'abasubiza ko ibyo bitangazamakuru, basobanura ko izo nkuru atari zo ku munsi w'ejo. Ikibazo cya Mozambique ni ikibazo cyari kimaze iminsi bivuga ko umuryango umwe bw'Uburayi ugiye guhagarika inkunga. Uzahagarika inkunga cyaga igisirikare cy'u Rwanda cyoherezwaga kurinda amahoro n'umutekano muri Mozambique, ahazwi nka Cabo Delgado. Hari amakuru yemeza ko ibihugu by'umwe bw'Uburayi waje guterana kugira ngo barebere hamwe niba koko bagomba gukomeza gutanga iyo nkunga. Byagombaga gutangira mu kwezi kwa gatanu, bivuga ko muri iyo nama harimo ibihugu bidashyigikiye ko ingabo z'u Rwanda zikomeza guhabwa iyo nkunga n'umuryango w'ibihugu by'ubumwe bw'Uburayi. Ibyo bihugu harimo igihugu cy'Ububirigi, hakabamo Suwede ndetse n'Ubudage. Ngo ni bimwe muri iyo nama y'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi ngo hakomeje gushimangira yuko ingabo z'u Rwanda zidakomeza guhabwa inkunga yo kugira ngo bakomeze kurinda umutekano muri Mozambique, ahitwa Cabo Delgado. Gusa hakabamo n'ibindi bihugu byagaragaza ko umutekano wo muri biriya bice bya Cabo Delgado muri Mozambique ari ingenzi cyane kandi unakenewe cyane. Umuvugizi wa gavumenti y'u Rwanda Yolande Makoro abinyujije ku rukuta rwe rwa X yagiye azana inkuru ebyiri zanditse, hari yanditswe na Le Monde Afrique ndetse n'igitangazamakuru WSG cyo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Yagiye azana inkuru zifite imitwe ivuga ngo umuryango w'ubumwe bw'Uburayi ntabwo uzongera gutera inkunga ingabo z'u Rwanda mu rwego rwo kugira ngo yorohereze Mozambique kurwanya iriya mitwe y'iterabwoba ya Kisilamu yitwaje intwaro. Umunsi w'ejo igitangazamakuru cyo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika Leo The Street Channel cyasohoye inkuru ivuga ko u Rwanda kubera kurakazwa n'ibihano bafatiwe na Amerika, ngo nabo batangiye gutera ubwoba ko nabo bagiye kurekeraho kurwanya Islamic State, umutwe witwaje intwaro cyangwa se imitwe ikora muri Mozambique. Iyo nkuru yanditswe n'uwitwa Nicolas Baria w'igitangazamakuru cya WSG, aho yanditse ngo u Rwanda kubera kurakazwa n'ibihano rwafatiwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika rugiye guhagarika gukomeza kurwanya Islamic State. Ayo ni amakuru amaze iminsi agenda agaragaza ko u Rwanda rwahawe ibihano bikomeje kugenda birubera bibi cyane. Igisirikare cy'u Rwanda cyafatiwe ibihano cyahagarikiwe inkunga. Ibyo byaje gutuma umuvugizi wa gavumenti y'u Rwanda abisobanura neza mu magambo agira ati: u Rwanda ntirwigeze rusaba kandi ntiruzigera rusaba inkunga ikitwa ikigega cy'umuryango w'abibumbye, ari nacyo cyatangaga ariya mafaranga y'inkunga. Amagambo yavuze ngo u Rwanda ntiruzigera rusaba inkunga y'inyongera aturuka muri European Peace Facility. Ati icyo ni ikibazo kiri Mozambique, aho amafaranga ava ari nayo mpamvu ituma uburinzi bukorwa. Ni ikibazo kiri Mozambique, ntabwo ari ikibazo kireba u Rwanda. Yakomeje agira ati kuba u Rwanda rwohereza ingabo zarwo bisaba inkunga nini kandi ni inshingano za gavumenti ya Mozambique ndetse hamwe n'abafatanyabikorwa bafite ishoramari rinini cyane muri Cabo Delgado. Ati mu gihe rero bitabaye ibyo u Rwanda rwaba rwanejejwe nuko rwashoboye gutanga umusanzu rufatanyije n'inti zarwo zo muri Mozambique. Mu nyandiko ze yatangiye agira ngo u Rwanda rwakomeje kugaragaza ko kugira ngo rukomeze kohereza ingabo zarwo z'u Rwanda mu rwego rwo kurwanya iterabwoba muri Mozambique ari ibintu bisobanura ko haba hariho inkunga cyangwa se uburyo buhoraho bw'amafaranga kugira ngo ibyo bikorwa bibe. Ati u Rwanda kugeza aka kanya rwakomeje kwikorera umutwaro wo kwiyishyurira cyangwa se gutanga amafaranga yarwo. U Rwanda rwasobanuye ko zira miliyoni 20 ari make cyane, byasabaga ko bongeraho andi yikubye inshuro nyinshi cyane kugira ngo bafashe kiriya gihugu cya Mozambique. Basobanura kandi ko aya mafaranga yatangwaga akenewe cyane mu rwego rwo kugira ngo zira operation zikomeze. Yakomeje agaragaza ko kandi biriya bintu yashyize ku rukuta rwe rwa X ari ibinyamakuru byakomeje kugenda bitangaza amakuru y'ibihuha atari aya nyayo. Aho yagarutse nko kuri Le Monde agaragaza ko i Buruseli cyangwa se mu Bubiligi bakomeje kurwanya ino mikoranire iri hagati y'u Rwanda na Mozambique. Inanenga abanyamakuru bakomeje gutangaza amakuru mu buryo butari ubunyamwuga, by'umwihariko nk'iki gitangazamakuru cyitwa Rad Street Journal ndetse n'uyu witwa ngo ni Nicolas Baria. Batangaje amakuru y'ibihuha adafite ahantu namwe ashingiye ndetse atari n'ubunyamwuga.
Yongeye atangaza ko intumwa z'u Rwanda zeruka muri Washington zari zivuye kurebera hamwe ari amasezerano kugira ngo akomeze gushyirwa mu bikorwa, ariko bo bandika ibintu bitavugiwemo, ahubwo ngo igitangazamakuru cyaritiranyije cyangwa cyandika ibitarabaye kibyitiranya n'ibyo yatangajwe na ambasade y'u Rwanda muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ariko atari ibyajyanye ingabo z'u Rwanda muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ndetse yakomeje avuga ko u Rwanda rutigeze rusaba kandi ntiruzigera runasaba inkunga y'inyongera iva muri European Peace Facility, ubwo ni ziriya miliyoni 20 kugira ngo ingabo z'u Rwanda zikomeze zirinde amahoro muri Mozambique. U Rwanda ruvuga ko rutigeze ndetse rutazigera runasaba irankunga, ahubwo ibyo ngibyo bira Mozambique bitareba u Rwanda. Ati uko u Rwanda rwohereza ingabo zarwo muri Mozambique ni ibintu bizwi kandi ni ibintu bigomba gusaba inkunga irambye y'amafaranga ahoraho. Ibyo ni inshingano z'igihugu cyakira ingabo aricyo Mozambique ndetse n'abafatanyabikorwa bafite ishoramari nini muri Cabo Delgado. Rwanda rukomeza kuvuga ko abantu bafite ishoramari nini cyane muri Cabo Delgado harimo ibihugu nka Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Ubufaransa ndetse n'abandi, aribo bantu bireba kugira ngo harindwe umutekano n'ingabo z'u Rwanda muri Mozambique. Yasoje agira ati ibinyamakuru nka Le Monde ndetse na WSG ngo byibeshye ku mubare w'abasirikare bari muri Mozambique, ngo abasirikare bariyo ni 630, bakaba benshi cyane ugereranyije n'ibihumbi 2 byoherejwe mu 2021. Kwiyongera ko abasirikare b'ingabo z'u Rwanda muri Mozambique kwabaye igisubizo bitewe n'icyuho cyari kimaze gusigwa n'ingabo za SADC. Ati niyo mpamvu haje kwiyongera izindi ngabo nyinshi bitewe n'uko SADC yari imaze gukurayo ingabo zayo mu mwaka wa 2024. Bivuze ko umuvugizi wa government y'u Rwanda yasobanuye ko iyo mibare yatangajwe n'ibinyamakuru atariyo, kuko umubare usigaye wariyongereye cyane w'ingabo z'u Rwanda bitewe n'ingabo za SADC zavuyeyo.